Reka mbasuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 11 z'ukwa gatanu 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. U Rwanda rwamaganye ibyo RDC yabeshyeye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikindi kandi turakubwira ko u Rwanda yashimangiye inzira y'ibiganiro nk'igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana, musaba kubanza gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. U Rwanda rwamaganye RDC yabeshyeye Perezida Kagame. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yanyomoje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dr Christophe Rutundura wabeshyeye Perezida Paul Kagame imbere y'abadiplomate bakorera i Kinshasa tariki ya 8 Gicurasi 2024. Minisitiri Christophe Rutundura yavuze ko Perezida Kagame aherutse kubwira ikinyamakuru cyo mu mahanga ko ingabo z'u Rwanda zitazava muri RDC kugeza ubwo tuzacyura abanyekongo b'abatutsi no mu gihe bazaba basubijwe uburenganzira bwabo. Aya magambo Rutundura yegetse ku mukuru w'igihugu ahabanye n'ibyo amaze igihe kinini asobanura, kuko yabwiye ibinyamakuru byabaye ibyo mu Rwanda n'ibyo mu mahanga ko muri iki gihugu hari impunzi z'abanyekongo barenga 100,000 bahahungiye itotezwa bakorerwa mu gihugu cyabo. Perezida Kagame yasobanuye ko abenshi muri aba banyekongo bafitanye isano n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashe intwaro kugira ngo baharanire uburenganzira bambuwe mu gihugu cyabo. Agaragaza ko ikibazo cyabateye ubuhunzi gikwiye gukemuka kugira ngo batahe babeho mu mahoro. Umukuru w'igihugu kimwe n'abandi bo muri guverinoma y'u Rwanda bateye utwatsi ikirego cya leta ya RDC ivuga ko rufite ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bagaragaza ko nta nyungu rwakura mu kwivanga mu bibazo bya Kongo. Mu gihe u Rwanda rwamagana ubwicanyi abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bari gukorerwa na jenoside icamarenga, Minisitiri Rutundura we yabihakanye avuga ko ibice umutwe wa M23 uhanganiyemo n'ingabo za RDC FARDC byiganjemo abahutu, ahubwo ngo nibo bashobora gukorerwa jenoside. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko amagambo ya Rutundura arimo ubusazi ashingiye ku kuba leta ya RDC ifashe umutwe witwaje intwaro wa FDLR kandi nayo ubwayo ikemeza ko ugira uruhare rukomeye mu bwicanyi bukorerwa abanyekongo. Uruhare rwa FDLR mu kababara abanyekongo bamaze igihe banyuramo rwashimangiwe n'umuvugizi w'ingabo za RDC Brigade General Sylvain Ekenge mu kiganiro aherutse kugirira kuri televiziyo y'igihugu muri Mata 2024. Yatangaje ko mu banyekongo barenga 10,000,000 bishwe mu myaka 30 ishize FDLR ifitemo uruhare kwijanisha rinini. Ku magambo ya Rutundura, Makoro yagize ati ubu ni ubusazi bwaturutse muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu rukumbi ku isi cyemerera umutwe w'abajenosideri FDLR kwica abaturage bacyo ukanabiba ingengabitekerezo ya jenoside muri RDC. Yakomeje agira ati leta ya RDC ikomeje guha FDLR intwaro no kuyishyigikira kugira ngo yice abanyekongo b'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Makoro yagaragaje ko imvugo zibiba urwango, ingengabitekerezo ya jenoside bikomeje kubwirwa muri RDC ndetse n'itsembabwoko riri gukorerwa abanyekongo b'abatutsi bikwiye kwamaganwa n'abanyafurika bose nibarangazwa imbere n'ikinyoma cya Minisitiri Rutundura. Ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubuholandi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amagambo ya Minisitiri Rutundura ateye ubwoba ariko adatunguranye bitewe n'uko leta ya RDC ifite umugambi umwe n'uwa leta ya Habyarimana Juvenal yateguye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nduhungirehe yasuye mu mateka agaragaza ko ubwo jenoside yategurwaga hagati mu 1990 n'1993 leta ya Habyarimana binyujije mu ishyaka rya CDR ry'abahezanguni n'ibinyamakuru nka RTRM na Kangura yatangazaga umunsi ku wundi ko abatutsi bari gutegura umugambi wo kurimbura abahutu. Nk'uko uyu mudiplomate yabisobanuye, aya magambo yaragamije kuyobya abantu kugira ngo interahamwe n'ingabo za leta nizitangira gukorera abatutsi jenoside bifatwe nko kwirwanaho. Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko amagambo yakabaye yamagana itotezwa
politike za leta ya RDC ikomeje gukorera abanyekongo b'abatutsi, gusa ngo inyungu bishaka mu rwego rw'ubukungu n'ububasha bishaka kuri iki gihugu bishobora gutuma bihitamo guceceka. Nanone kandi reka tukubwire ko iyo u Rwanda yashimangiye inzira y'ibiganiro nk'igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC. Ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda Belén Karivo Uyala yashimangiye ko inzira y'ibiganiro ku kibazo cy'umutekano muke byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yaba igisubizo. Ibyo yabigarutseho ku mugoroba wa tariki 9 Gicurasi 2024 ubwo Uburayi bwizizaga umunsi wa Europe Day, bibukaho ko havutse igitekerezo cyo gushinga uwo muryango. Uwo munsi wahariwe Uburayi Europe Day wabereye mu rugo rwa ambasaderi wa EU mu Rwanda, witabirwa n'abahagarariye ibihugu byabo, abagize societe civile, abikorera n'abandi. Europe Day yizihijwe mu gihe hazirikanwa isabukuru y'imyaka 74 y'amasezerano ya Schuman yitiriwe Robert Schuman wabe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa, akaba ariyo yatangije umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ambasaderi Uyala yavuze ko Europe Day ari urubuga rwo kwishimira ubufatanye bw'Uburayi no gushyira hamwe bishingiye ku masezerano ya Schuman yaragamije guhuza imbaraga n'icyerekezo cyo kubaka amahoro n'umutekano ku mugabane no hanze yawo kuva mu cya 1950. Ubwo yagezaga ijambo kubitabiriye uwo mugoroba, yagaragaje ko ubufatanye uwo muryango ufitanye n'u Rwanda bwatanze umusaruro ukomeye mu ngeri zitandukanye zirimo n'umutekano, kandi bazakomeza gukorana. Yakomeje kubirebana n'umutekano mu karere, yemeza ko inzira y'ibiganiro yashyira iherezo ku ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati twese duhangayikishijwe n'ibikomeje kubera muri RDC, nta gisubizo cya gisirikare tubona, ahubwo igisubizo cya politike gishobora gutanga umusaruro. Yagaragaje ibibera mu burasirazuba bwa Kongo hadakeneye gutsinda intambara, ahubwo hakenewe amahoro, bityo ko inzira z'ibiganiro zatanga umusaruro. Yakomeje ati twemera ko inzira ya gisirikare atariyo izakemura ikibazo, ahubwo ko inzira ya politike ari ishobora gukemura ibibazo. Hari inzira politike iri gukorwaho mu gushakisha imizi y'ikibazo, intego no gushaka amahoro aho gutsinda intambara. Ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishingiye ku ntambara umutwe wa M23 wongeye kubura nyuma yo kubona ko leta yirengagije amasezerano bagiranye, ukaburwanira uburenganzira bwa bene gihugu. Nubwo bimeze gutyo, guverinoma ya RDC ishinja u Rwanda kuwutera inkunga, rwo rukabyamaganira kure, ahubwo rugashinja icyo gihugu gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byatumye hatangizwa ibiganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushaka igisubizo kirambye cy'iyo ntambara, ariko ntacyo biratanga. Ibiganiro bihuza ibihugu byombi byatangiye muri 2022, ibiheruka byabereye i Rwanda tariki 21 Werurwe 2024, byahuje itsinda ry'abaminisitiri bo mu Rwanda n'abo muri RDC ndetse n'ibyo muri Angola byari umuhuza. Muri iyi nama nk'uko byagaragaye mu byemezo byayo, intumwa za RDC zasezeranije u Rwanda na Angola ko zasenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, nyamara byaheze mu magambo gusa. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagizwagaho nanjye Jean Harerimana, nkusaba gukora subscribe niba utari wayikora, ukibuka gushyiraho like ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigere kure.